Kidam tar ko ni phai cricket homar ni taralang solong mir jeng chatailong karbi rong asar amai paman pon KRE amai phu dharmo tiron pen ki pachipehem phu pon pang so amai long alu hi sar po aman pen CEM Tuliram Ronghang ka chitong dunam mai long MLA Dorsing Ronghang MC Mongwe Rongpi pen danglok KCS mai phu la pen kong chun ba tum chitong dun drinti Mailong KRA atum akim mga tingpen rong asara mai ka chingrum ji aphan sai hem nangkim pinangji long le philang ka chirai kom thek ja phan rong asara phan ta NOC nang pinangji upen danglok son pho puthak akim mang pen CEM Ronghang aphan pinpura lu ka jirdun drinti Mailong ka chitong dunal hisar po CEM Ronghang kaning jepon atengke KRA ahin pen pin pura loki pajir dun son po an sita pachun pon ko athe ki chia so pen inglong song bong long le ka pajir ji punute KEC along executive committee mate EC along je parai nang ji sita rong asar pen NOC long le tinga bang KEC along deng de lo ko CEM Ronghang sang ko pen lam chak chipi ko Nang tumsi ayas kita teng pomompo kita kanong po tanda ito nasi kulaso kulaso atom si product na kulaso aning kita desi jaya katharke nang lip ko patay lo nili pada pimpura na pi nanda council lo we don't need village development council nanda pimpura lo nilo हाथों में सेवन के थे नहीं थे ना तुम गाली तो हो ना सेवा के होला तुम काफी जो होती ये तो मानते कचिपी मुफुए चिपी अब्जोर कचिपी और फिर गाली में होला तुम गाली तो सीधा Halapu Central Sorkar atum ahin pen sitami karbiang long alu rong rup ching thut ponang ji puma thaponsi noramat karbiang long pen west karbiang long angkang kadokave Rong haro ner kebra ki thoma phan abang ke traditional village development council ki kesengji aphan approval nang pitang bangso TVDC aphan nengke palle atang ka bang ke KEC CEM lapen MLE atum anta endun long lipota CEM Ronghang pen ninje pontu atom sketching bai do solong nil pana luisan poman panang lo atum son hormu alang tum nil tum ban pinpuro na pilo la shooting pen yang ton klempon la po puspang dak no la pen aprang kachikroi tang sike ong lo la pen prapjin pen tiripi office emta dak kimpon po non favorite chiklo ke tendal korpon po la pen aparta alang tum arong maninong silong le georgi jaji pulang telake alang tum hin pen si long le apota bang NOC anu tim rong asar ko saratum panan sida shooting pen si karbiang ton mas council penta chikroi tangalam pen itum pang dak order ta piponelo la pen aparta lang tum non isia bank central government pen itum pan approval bangelo 843 laso traditional village development council laso kesengji aphan ini tum pan order na wanela approval nang kielo la sinon prapjin pen chikroi jonmong petame latame traditional village development council kesengji aphan ni pandak ponlo pen ke klempon po lapen ke March April chiklo pen ke development atangka aphan tame central government pen nang lepo lake council ke leke claim ji ke traditional village development atum si klempon po lake la ini ke thoma lamben si pini dak nili phanang hanglo nili pang dak pon Nilitum KRA penaki mang puta kidam ta pora hutsitami CEM nang chirap chitudun bomsi nang chun bomde Lasin non let hositami nilitum pin pura loki piduna teng pen nang kipachun pijia pan lam chak nang ki pite ka putak KRA mai pu pen CEM Ronghang pan kacharo pajarpon Tong sikot pen karbiang long arada pan patang te TVDC lapen ke long le philang lapen tahun ke palu arong asar tum arong atum long phan sane aprang si singwai sing khai teng ki tahun ke palu ponang ji bilahi puthak lapen ke DVT ahem sai hem phan iki ma phan lapen ke da TVDC chairman bang ke
รองอาสาเวกนั่งญี่ปุ่นสี่ห้าคิดจริงยิงกัดสิเก็บเป็นงานที่สองปีนี้ยิงกัดเก็บนั่งเป็นเนาะแต่สิลักโซอาพุทักสิเนี่ยตัวปีนี้ภาวะการแบ่งรอดดังรองอาสาตุ่มจริงรุ่มสิปีนี้บางโซที่ไปจุดเย็บพันปุระเสียมดอกตัวเรือมาทางพันเป็นปุระรูปเจเนาะเราเป็นเกอลังวิสตาเมคิดจริงเป็นนอนปีนี้อันรัฐพันรองอาสาพันนักตุจักอลัมพิกปรับรุดเลยเนาะเราเป็นแก่เจ้ามันแก่รองอาศัยพันซื้อฮอกก็เราเป็นแก่ละสวงบง TVDC เจ้าเมระบางแก่บางพารุเนแก่ระติดแก่ระทอกสิอลังตอนนี้ที่บางแดงเนาะเราเป็นละสู้ TVDC หาสั้นจงบางสมัยนี้ตุ่มรองอาศัยเป็นสมัยตั้งปีเนาะแต่สิละซ้อเตะแดงสินอนเก่าซึ่งเป็นบอกได้ผู้เสียหลังที่มีราบ News Report KTV News